buat besok mendaki prepare. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within the castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went and looked away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping. It told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of the mountains, the valley low. Hear everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh. Everything you want to go, that'll be the magic story you've been told, and you'll be safe under my control. Just let me in. Just let me in. Packing. Mana mas? Dalam. Ya. Apa temannya? Sebelum mengawali perjalanan kita tutup Al-Fatihah. Dari mana mas? Menunggu yang kesasar. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami. Kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam. Hei, karena pecuri, mau kita gede-gede di lurang ya. Kira mucak tapi kok jalannya kok iki cari jembatan ki jalan kok rapi. Kok kudu ngeraya to? Salah iki. Salah sih kudu Malaya. Lah kok di Bu Temanggung le. Wih di mana itu orang Temanggung. Dengar polisi, Pak.
anjing. SPBU. Yo. Alah, aku ki pernah cemplon karo iki. Patah undang wis ketuturan mobil sik ser. Aduh. Payah ya. Lek iki budak sing mburiku. Tak kira malah iki ngarep dhewe tak kira iki. Masa aku budak iki. Nah, iki nah. Cemplon kayak. Patah undang ketuturan mobil. Langsung. Awas budak belok kok. Budak aku belok kiri, belok kanan. Ditang kon kok pencer e. Mas berapa njak kote numpak. Nganggo tas pendaki ora. Sing lewat ki kok atas. Sing mundur saka ki Pak. Kan harus jawab. Lah wong ki akeh yo liwat to. Arek limat ki le. Kowe sing koncone sing klayah kae apa? Masa kon aku yo. Mas sampean kanca ora. Duwe. Dadi lah kan Oke, kandang celeng. Mantap. Tiku. Mantap. Mantap. Kandang celeng. Mantap. Istirahat saya, Lur. Halo, Dadah. Mantap. Ambakannya kemis-kemis. Oh. manjat karo siang mantan sengsara. Diliput. Oke, teman-teman. Mantap. Diliput. Liputan.com. Pos Liliput. Mantap. Rombongan nih. Rombongan. Masih Terus Bang. siapa bro? Wah, iki priye? Ini lagi ya. Liliput Simantiga Liliput 1870 Gimana, Mas? 185. Mantap. Selat mundur. Tanpa bonus. Selat mundur kok selat anu sih? Selat sindek. Ayo. 70 iki 58. Berarti mundur. Mantap. Jujur baterai jujur. Oke, mantap. Lanjut. Kemiringan piro, ge? Hampir 70, guys. Hampir 70. Mantap. 70 derajat. Seribuan. Mantap. Mantap trek malam. Mantap, mantap, mantap. Ayo. Ayo, mantap. Menuju pos berapa? Simpang Tilu. Simpang 3. Istilah dilut. Oke, teman-teman, sampai pos Simpang 3. Mantap. Aduh. Akhirnya belum sampai juga. Masih setengah perjuangan, Pak. Masih setengah perjuangan. Masih Simpang 3. Lihat. Hadir. Mantap. Mantap. Tapi mending Simpang 3, guys. Daripada Simpangan sama mantan yang ninggalin pas kita lagi sayang-sayangnya. Maklum jomblo. Mantap. Mantap. Mantap trek. Terakhir bikin center mau skip wih. Bisa po? Mantap tanpa ampun. Ayo jalan yuk. Ayo. Lanjut, gas. Ini tak kaji. Wes. Yuk. Apa saleh? Beku? Oke. Menuju pos akar.
Pos Akar, setelah ini Sabana. Gimana Mas perasaannya sampai Pos Akar? Lempoh. Hah? Lempoh. Terutama. Waduh. Mantap. Oke coy. Sampai Pos Akar. Senteri Mas Titong. Senteri Mas Akar ya. Terima kasih. Parah rasa. Gimana Mas? Rasanya treknya gimana, jelaskan? Oh, dingin. Sangat melelahkan. Mas Cemuk gimana? Sangat melelahkan. Setengah putus asa. Setengah putus cinta. Oh tidak. Saya sudah punya istri. Kemarin putus-putusan lagi ngopi-ngopi di Gunung Kembang. Mantap. Biar nggak ada dusta di antara kita. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Jam 4 begitu balapan aja gitu. Apa papat? Jam 4 jam 3. Oh jam 3. Masih tak telu. Mau kemana Mas? Cari jodoh.